Anchamanas kañañikuna turaykuna kaymi programaykichisq katikistakuna rimayni ñuqaykupas ñachi aramaykuña urqunta qasanta hina kaqtinqa kunanqa kasianchis riki 3 de mayo del 2026 quinto domingo de Pascua hinapiña ñañaykuna turaykuna hinallataq kasianchis riki año de las asambleas sinodales parroquiales e institucionales chay hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna programanchis ñawpaqman puririnanpaq ñawpaqman taskirinanpaq kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaqqa maymunayta mink'arikusunchis kipiyayanchis maymunayta acompañariwasianchis paywan kuska mañaykusunchis. Riwayqiykuna panaykuna kunan tutamantan día domingo sumaqtaya Dios ninchista yupaychakusunchis Dios ninchista mañaykusunchis Dios yayaq Dios churi Espíritu Santo sutinpi hinataq achun ancha atipayniyuq Dios nillay kanmi kamarqanki killata entita ch'askata urquta kanmi kamarqanki runata rikch'aynikita Dios nillay nuqayku kunan p'unchay kay tutamantan yupaychasaykiku ñan pacha paqarimusyanña kamaqnin Diosta yupaychaspa ñan intipas qurichukchanta wach'arichimusyanña kamaqnin Diosta yupaychaspa ñan killapas haykusyanña kamaqnin Diosta yupaychaspa ñan pichinchukunapas ch'ayniykusyanña kamaqnin Diosta yupaychaspa Dios nillay nuqaykupas yupaychaykiku graciasta quykiku kay sumaq p'unchayta quwankiku Dios nillay mañaykikuya qapagraciaykita kay qapagraciaykiwan sumaq llank'anaykupaq sumaq purinaykupaq sumaq kawsanaykupaq Dios nillay mañaykuykikun Ángel de la Guarda payta kachamayku sapankaykuman kay purisqayku kawsasqayku llank'asqayku sumaq kachun ima desgraciamanta qhawarimunankupaq anchaytan mañaykuykiku kunan p'unchay Dios nillay kay wawaykikuna hinataq kachun. Hina kaqtinqa ñaykuna turaykuna mañaykullasuntaj yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki riqwasqa kachun imaynanaq pachapi hinallataq kay pachapipas sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykuta pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykuta pampachayku hina amataq kachariwayku chiwata qayman urmaykupaq Llallera tukuy mana limanta qaspichiwayku hinata kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinata kachun. Ancha manasqa ñaykuna turaykuna maymunayta kay programanchista qallariykunchis katikistakuna rimaynin domingo a domingo nuqaykupas maymunayta wach'rimuyku riki lluqsirimuyku kay wayrama wasi rimana radiokunaq chawpinta asqanpas pero ichaqa kunan punchawqa kay domingo punchawqa 3 de mayo riki taytanchis Jesucristo cruzpi wañusqanchayta riki yuyarinchis nuqanchis kay 3 de mayo nisqapi may tukuy comunidadninchikunapi hinallataq ayllunchikunapi hinallataq riki kay llaqtawaqkunapipas aqna kaqtinqa ari kunan punchawmi nuqapas riki qankunawan kuska kasianchis hinallataq kaypiña kasian yayanchis maymunayta paytapas tapurisunchis may parroquiamanta hamu iman sutin paypas suq napaykuyta riki aparimusyan may parroquiamanta chayta sumaqta riki chaskikusunchis allin p'unchay kachun yaya allin hamukuy kachun kay programanchis katikistakuna rimayni. Wayqiykuna panaykuna ari nuqapas ancha kusikuywan munakuywan hamuni kunan p'unchay kay programa radial katikistakuna rimayninchis wayqiypanay ñawpaqtaraq sumaq napaykuy personaykichispak sapa domingo uyarinkichis kay programanchista wayqiypanay nuqapas hamuruniya kay provincia Anta distrito Arocondo anchaypi nuqapas llank'akusyani wayqipanaykuna nuqapas sumaqta wayqinchis pananchis paykunawan wayqiykuna panaykuna chayqa sumaq napaykuy haqay Warkondo llaqtamantaya chaypiña ñapis qhawataña llank'akusyani wayqiykuna panaykuna chayqa nuqapas nikichis kay programanchispi ánimo wayqiypanay nuqanchis sumaq kallpata hap'ispa sumaqchata kawsasunchis. Cosa yaya sutikita padre. Qunqarapusqanuqa sutiqa Padre Facundino Wilca Quispe, haqay distrito de Surite,
comunidad campesina Tambo Real anche llaqtapia paqarisqani anche llaqtapia wayqipanaykuna Dios ninchis kamawarqan chaypi nuqatapas Dios ninchis sumaq tukuy sunqunwan munakuyninwan aqllawasqa sacerdote kanaypaq chayqa wayqikunpanaykuna anchinata nuqanchis sumaqchata kawsakunanchis Dios ninchista munakuspa Dios ninchista wajarispa Dios ninchison paywan kuska anchayta nuqanchis llapachanchis yachananchis. Cosa hinakaqtinqa ñay padre Facundino maymunayta paypas riki parroquia San Martín de Tours de Waro Condo chaymantaraq maymunayta paypas riki puririamun kay programanchisq catequistakunaq rimayninwan kuska nuqanchista ñawpaqman kunan domingopi aparinanchispaq hinakaqtinqa Turay Valentin allin hamukuy kachun kay programanchis napayuqsunchis ña riki sumaqtaña wach'irishanchis kay programanchis catequistakunaq rimaynin. Gracias panay hinakaqtinqa padres mamas hatunkarina paykachun kaypi munayta kusisqta rikshanchis waykuna panaykuna kay domingoqa munaypun chay kashan llapanchaspa llapan parroquiakunapi o sino comunidadkunapi siempre nuqanchis cruzchanchista cruzninchista munayta vilaykunchis waykuna panaykuna chayqa nish kusikuypunin kashan hinakaqtinqa chaykunatayamanta aqukarimusunchis maquillay uyarimusunchis kay programanchis catequistakunaq rimaynin panay. Cosa Turay Valentin hinakaqtinqa rikunanqa riki maymunayta wach'irishanchis kay wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta ujunta riki urqunta q'asanta wasapayushanchis nuqanchisqa domingo a domingo hinakaqtinqa napaykuyninchis kachun wañanchayninchis kachun Radio La Salle de Urubamba, Radio Usangate de Ucungate T'inque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vidahuasi, Radio Poder Huayna Auriquispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Ampares, Hinayata Riki Cable, Ari TV por Abancay, Hinayata Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Catca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Limón de Coazapuno, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica, Hinayata Riki. Gracias a quien salimos a internet impecable paypak emerinio lloqsimchillanchista hinaqariki kay redes sociales kuntapas maymunayta domingo a domingo wach'irimusyayku qankunaspaqpas sumaq apaykuy kachun turaykuna ñaykuna hinallataq napaykusunchis llapallan ki arquidiócesis del Cusco hatun michiqninchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, Monseñor Lizardo llapallan yayanchiskunata sapanka de Canaturapi parroquianchiskunapi maymunayta paykunaqa kunan domingopiqa astawanraqcha paykunapas riki puririsyanku wakinpicha ashkari comunidadeskuna riki kay festividadninchista aparinchis chaykunaman paykunapas riki maquilla riki puririyuksyanku paykunapaqpas mañaykapusunchis qayna hora domingo kasiaran riki nariki kasiaran Jesús el buen pastor allin michiq riki domingo de las vocaciones de suwanchik karan riki Turay Valentin chipaqmi riki yayanchiskunapaq mañakunanchis karan jornada mundial de las vocaciones nisqa sutichakura riki chay domingopi chaypitaq riki rimarisharanchis yuyarisharanchis Jesús allin michiqmanta chayqa mañaykunanchis kanqa yayanchiskunapaq hinallataq seminaristanchikkunapaq religiosanchiskunapaq llapankupaq o llapanchispaqpas mañapunallanchista kanqa ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna hinakaqtinqa napaykunchis riki anta llaqtaypi riki maymunayta uyarimasyanchis hinallataq Akumayu, Calca, Paruru, Quispicanchi, Paucartambo, San Jerónimo, Sagrario, San Antonio, Urubamba, Quebrada Honda hinaqa ñañaykuna turaykuna allin hamukuy kachun kay programanchis catequistakunaq rimaynin maymunaytaya Dios ninchishwan kuska nuqanchispas kunapunchawqa riki ch'isyaruqsunchis domingo día del Señor hinallataq riki kay fiesta de 3 de mayo sapanka llaqtakunapi maymunayta riki ch'isimanta pacha kay velada nisqata apariyunku hinaqa todo con respeto maymunayta yakaykunatapas kay devocionninchikkunatapas riki turaykuna ñaykuna ñawpaqman aparisunchis ama nishu tumaymanchu nishu machaymanchu exagerakusunchu turaykuna ñañaykuna aqnata nispa imatawanchu Turay Valentin yapayusunmanpas. Ari panay nishu munaypuna nuqapas irqsillaraq kaspa illarrapaq kani panay anki mana tumaybich imachu yaqal tumay nisqanipas anki uñachillaraqqa nuqayku Pablo chat tusuyuq kayku tukaspa porque irqikunaqa imitaykucha riki copiakuykucha machurnakunamanta riki anchanatan yuyashani panay entonces nuqapas tapuykuyman padre personaykitapas panay iminatan chaynatapuni celebraranchis ñawpaq kay cruz velakuyta manachu 3 de mayo
apuarkundop iminan padre personaje subillayawayku kay munay fiestamanta. Ariwa que panay, no, señor Cita, Valentino, cosicosiani con ampunche, primera vez ya jamón que hay programa radial, no capas, programa radial que hay parroquia pican, ¿no? Che, pues no capas sumak, católico país más inskunata, rimak monacuspa, sapa domingo no capas loxine, de 6 a 7 de la mañana. Porque con con es verdad, no canches, que hay católico copi que en chispe, rexichikunch que es Santísima Cruz. Che casapanca parroquia conap, no parroquia epipas, sumakta na 24 de que kilapi, Santísima Cruz kuna yoximun, chunque es que ni cruz, che montaña kunap, orco kunapia kajan, hatun San Cristóbal, che picasian, Santísima Cruz soltero, casado, Belén Pata, che aska cruz chunka iskeni cruz ni kasya no sumakta che orko kunapi che meniko pai che Santísima Cruz ka cuidawan sia ima desgracia manta ima castigo manta anchena ya wai que panay kuna no cans costumbrenches entero yaktapi yo pai chakunches yo yarinches imainan apons Jesucristo cruz pichakatasca wañus canta ancheita no canches ka chay miriki culto de veneración escalata ruanch mana adoranchich chayta yachanan suayk panaykuna paqtataq niwanch ali adorayuyku mana adoranchich suaykay panay noqanchik yuyarinch chaymi chay culto de veneración anchayta ya wayqi panaykuna kay domingo kunan p'unchayqa yuyarishanchis pero antes taraq chayki evangelio de este día kay p'unchayta imatan yachichuans anchaytaraq qhaway wañawinchaykuchunchis, ¿no? Ari yaya Facundino kusta ari noqan Santa llaqtanchispiqa Campunia sapanka llaqtakunapipas kay 3 de mayo nisqaqa. Ari turaykuna ñañaykuna nisqanmanpis sapankanchis llaqtanchispi Campuni urqupatakunapi kan riki cruz chaykunaqa manay yanqachu kashan aswanpas taytanchis riki noqanchiswan kushka protegiwanchis la cruz es poder de Dios nikuntaq kay primera de Corintios nisqapipas riki kan chay qillqapi la cruz es poder de Dios nispan chayqa ñañaykuna turaykuna manay yanqachu kashan kaykunapas hina nispaqa turaykuna ñañaykuna yaqañasnariki oranchis kashan Dios yupaychana takiwan maymunayta sunqunayrisunman chayta nispa riki napaykuykunawanpas phawarirusunchis mayta haqay Ankawasi llaqtapi comunidad de Wamanch'aquna chaypi rikiku familia wari paykuna riki maymunayta uyarikamanchis sumaq napaykuy kachun hermano Octavio, hermana Hilda qankunaspis ñawpaqllaman punia puririychis paykunapas kallpanchakunku maymunayta hinallataq Anta llaqtapi tukuy distritukunapi parroquianchiskunapi maymunayta paykunapas uyarikamanchis hinallataq llapallan dekanaturakunapi uyarikamasyanchis qankunapaqña kay huk Dios yupaychana taki kasiyan qankunaswan kuska sumaqta kusirikusunchis. Señor Diosman gracias takusun paymantataq mañakusun Señor Diosman gracias takusun ruwasqantataq wiñamusun ruwasqantataq wiñamusun Señor Diosman takisunchis payman yupaychanata takisunchis tukuy ñuspana ruwasqanta llaparunamaq wiñamusun llaparunamaq wiñamusun Unaskayrunamasiyay Señor Diosman gracias tapusun tukuy kay pachapi kamasqanmanta Costa wayqikuna panaykuna munayta Dios taytanchispaq alabanzantapas uyarirunchis chayqa waykuna panaykuna kusikuyanpuna kay p'unchaykunapi puririsunchis allinta chakirispa wakinkunaqa tutaymantan kay tutaymantankunaqa urayayamshanku urqukunamanta china waykuna panaykuna Santa Misamanta wakinkunaqa alistaykushanku pero kunanqa chayaramuña huk momento nuqanchispaq katikisakunaq rimayninpiqa Dios taytanchispaq siminta kunkanta uyarirusunchis taytanchasqa rimayawasunchis ima munayta sumaqta waykuna panaykuna chayqa makillay uyarikusunchis hermano Rosita personaykiya ñawin chay payku ima evangeliomi kashan chaytapas willaykuwayku
Añay Turay Valentín Arikunan Punchaupajmi Kasian que Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 12. A ver, ya Pachamanta. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 12. Kaimi Evangelio San Juan Pakhelkaskan Willarikuy Simi. Kampak kachun gloria por Jesucristo. Jesús ni nirkan. Ama sonqoykichispi muspaychischu. Diospi iñichis. Ñuqapipas iñillaychistaq. Yayaypa wasinpiqa askha wasikunan kasyan. Mana chay hina kaqtinqa niykichisñan. Niykichismanñacha karan. Chaynaqa risaqmi qankunapaq wasita wakichimusaq. Rispaymi qankunapaq wasita wakichimusaq. Kutimuspataq pusakapusaykichis. Maypichus ñuqa kasyani chayllapitaq qankunapas kanaykichispaq. Maymanchus risqaytaqa yachankichismi. Chayman riqñantapas riqsinkichistajmi nispa. Hinan Tomasqa Jesusta niran: Señorní, manan yachaykuchu maymanchus risqaykitaqa. Imaynatataq ñantapas riqsiykuman nispa. Jesustaq payta nirqa: Nuqan kani ñanpas, chiqaq kaypas kawsaypas. Pipas nuqallantapunin yayamanqa chayanqa. Ñuqatachus riqsiwankichis chayqa, yayaytapas riqsillankichistaqmi. Kunanmanta pachan paytaqa riqsinkichis, rikunkichistaqmi nispa. Chaymi Felipeqa nirqan: Señorní, yayata rikuchiwayku, chaywanqa sonqopas sonqon kasaqku nispa. Jesustaq payta nirqan: Unayñan qankunawanqa kasyani, manaraqchu riqsiwanki Felipe? Nuqata rikuwaqqa yayatan rikun. Imaynataq karan yayata rikuchiwayku ninki? Manachu iñinki yayawan huklla kasqayta? Yayaytaq ñuqawan huklla kasqanta? Qankunaman nisqay simikunataqa manan nuqa kikillaymantachu rimani. Aswanpas ñuqawan hukllañ kaq yayay riman. Payllataqmi ruwanakunatapas ruwan. Niwaychis yayaywan huklla kasqayta. Yayaytaq ñuqawan huklla kasqantapas. Mana chayqa ruwasqankunarayku iñiwaychis. Chiqaqtapunin niykichis, nuqaqa yayaymanmi ripushani. Chayrayku nuqapi iñiqqa nuqa ruwasqaykunatan ruwallanqataq. Chaykunamantapas anstawaraqmi ruwanqa. Kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi. Kampak gloria kachun apu Jesucristo. Chayqa waykuna panaykuna munayta uyariyunchis taytanchispaq siminta kunanqa aqrisunchis tapuriykusunchis munayta. Nuqapas Padre Facundino personaykita tapurikuyman o sino ch'uyanchayrusunman imatan kay evangelio nawashanchis chaymantataq iminata nuqanchis riqch'anachisunman chaymayataq pasunchis Padre amahina personayki imatan kay evangelio nawashanchis. Ari wayqiykuna panaykuna kay evangelioqa sumaq rimay, sumaq kusikuy chaymi riki evangelio noticia alegre, sumaq willaki. Wayqiykuna panaykuna kay Jesus taytanchis noqanchista rimaykuanchis kunan p'unchay, no siempre Jesus taytanchis manaraq wañuytata rishaspa apostolninkunawan chaypi kasharan chay última cena anchaypi. Anchaypi apostolkuna paykuna llakikushanku, tristemente kasyanku. Pitaq imaynataq wañunqa taytanchis, imaynata noqanchista saqiwashunchis aqnata. Runapas imataraq chay ruwaywashunchis, pin noqanchista ver acompañawashunchis anchayta yachan Jesus taytanchis. Chaymi wayqiykuna panaykuna chay despedidata, no? Naqtin paykunata imaninmi ama manchakuychischu. Nuqawanmi kashunchis. Chayta wayqipanaykuna nuqanchis muchas veces
Anchinata llakikunchis ima desgraciapas pasawanchis, imachus kay familia ukupi imachus noqanchis, pero wayqipanaykuna Dios ninchis, Dios taytanchis, apunchis Jesucristo kallpanchawanchis. Pay kallpata quwaqtinchis ima desgraciamantapas ayqirichuwanchis. Anchita wayqipanaykuna Jesús taytanchis niwanchis riki anchaynata, chay primer consuelo ninkaynata. Ari noqaripusaqmi, pero kutimusaqmi. Ama manchakuychischu. Noqa kankunaspi. Imayna noqapas kani Dios taytanchispi, anchayna kankunaspas noqapi kaychis. Wayqipanaykuna kay ima llakikuypi imapipas Dios ninchistaya confianzata churananchis. Ama aqna noqallanchischus llakikushanchis ay wañullaymaña, siq'ukullaymanña. Mana chaynachu wayqipanaykuna kay kawsaynisqa kana aswanqa, no, domingunkunapas Santa Misaman pasananchis, ima p'unchaypas tutamantanpas mañaykunanchis tukuy inininchiswan, tukuy sunqunchiswan confianzata wayqipanaykuna churananchis. Anchaymi faltawanchis noqanchis kay sapanka familia ukupi, sapanka runapas warmipas qharipas. Anchayta wayqi noqanchista yuyarichiwashunchis Jesus taytanchispas llakikushanchis chayqa payqa sumaqta kallpata quwanchis. Anchayta rimaykuyta noqa munani wayqi Valentin, Rosita, noqa kusikuni personaykichiswan kunan p'unchay, kay domingo p'unchaypi tarikushani, no, rimaykushanchis Dios ninchispa seminta. Gracias, Padre. Entonces, hinakaqtinqa niwashanchis nusqan hinapas kusqapni kashanchis nuqanchis primera vez toparukshanchis radio ukum sunqurrumchayqa. Señor Taytan simi niwashanchis hukniypiqa ama manchakuychischu nispa apostolninkunata chaymanataq waykuna panaykuna imata nishan ari ripusaqmi nispa papaypaq yayaypaq wasinpiqa hanaq pachapiqa kashanmi huk lugarkuna chayman pusapusaykichis kutiramusaqmi ama manchakunkichischu nispa. Ñan qankunaqa riqsinkichis ña mayñanta hamuyta nispa nin Tomastaq nin mana rikuykuchu Señor nispa mayntata nuqayku hamuykuman nispa. Chayqa nin Señor ninchis nuqan kani ñanpas chiqaqpas kawsaypas nuqallantapunin chayankichis hanaq pachamanqa nispa. Chaymantaqa kushkan kasaq taytaywan nispa hinaspa Felipeqa nilantaq Señor rikuchiwayku taytaykita yayaykita nispa. Hinaspa imata nin Señor taytanchis unayña qankunawan kashan qhawar manachu rikuwankichis nispa nin, manachu riqsiwankichis nispa. Nuqapiqa kashanmi taytayqa nuqata rikuwankichis chayqa ñan rikurunkichishña nispa. Chayta waykuna panaykuna kunan p'unchay munayta Señor taytanchis simin rimapaychawanchis chayqa panay Rosita personaykipas imachatawanchu chayman mat'ipaysunmanpas wayqipananskunapas munayta paykunapas entendiyamushanku. Ari kusa hinakaqtinqa ari turaykuna ñañaykuna maymunayta noqanchisqa kay p'unchawkunapas rikusqanchis mahina ari llaqtanchiskunapi sapanka llaqtakunapi cruzkunata munayta riki apayamunku capillanchikunaman, templonchiskunaman huñuyamunku. Ari noqa allarikusharani kay ch'isi tuta maymunayta veladata ruwayanku kay anta llaqtaypipas kay Santísima Cruz de Puchurqu, hinallataq anta llaqtapitaq riki kay Santísima Cruz de Runtuqayan, San Marcos, kayta hina riki apayamunku, chaymanta llaqtaymantapas riki apayamuñankutaq kapillapi maymunayta. Ari kaykunapi a veces turaykuna ñañaykuna sumaqchataya cruztapas rikurinchis riki chay p'unchawllapaq adornasqa t'ikachasqa riki munaychik antachayuq ima imanachakunayuq regaluchakunayuq warkurisqa riki. Ari turaykuna ñañaykuna nuqanchis kay cruz manaya nisunmanchu hina nisunmanpas hina aqnallachariki nispa. Ari may tukuy yachayninchis kay puriyninchispi kawsayninchispi sienchi imaymana llakikuykunan kashan turay ñañay. Llakikunchis imapas kashan familiapipas, llaqtanchispipas, ayllunchispipas imaymana preocupacionkuna kashan. Pero ichaqa taytanchis riki niwanchis esperanzata, huk esperanzata quwanchis.
manas aqnalla qhipakusunmanchu imaynan kay cruzninchikkunatapas maymunayta ñuqanchis ikarachinchis riki sumaqta riki maymunayta adornaronchis aqnatas ñuqanchispis kawsayninchispiqa esperanzanchis kashan ikarinanpaq mana chayrayku ñuqanchis kay cruz kay fiesta de la cruzpipas maymunayta que adornanchis imaraykuchus Jesucristo taytanchismi esperanzanchis ñuqanchis mana aqnallapichu qhipakuspa kasunman aswanpas Jesucristo taytanchisman ñuqanchis achikuspanchisqa sumaqta kawsayninchista yapamanta allinta ruwallasunmanta chaykunan kashan ñañaykuna turaykuna hinaqa amayariki kay kaykunawan kay llakikuykunawanqa iñiyninchispas thuñiruchunchu aswanpas astawan ñuqanchisqa Jesucristo taytanchispi tarisunchis kay confianzata ari pero imaynata ñuqanchis Jesucristo taytanchisman puririsunmanpas o nisunmanpas hina chiyarisunman ari paymi nillantaq kay evangeliopi ñuqan kani ñanpas nispa chiqaq ñanpas chiqaq kawsaypas chiqaq kaypas nispa sichispipas mana hamunchu ñuqanta chayqa manan yayayman chayanqachu sichis mana ñuqaq nisqayta ruwanqachu chayqa manan yayayta riqsinqachu nispariki chay ñañaykuna turaykuna ñuqanchisqa kay festividadkunapipas kay puriyninchispiqa Diosninchispaq hina puririnanchis kashan mana ñuqanchis qillakunanchikchu kashan mana ñuqanchis kay llakikuykunawanpas ñitichikunanchikchu kashan aswanpas hatarispanchis puririnanchis sumaqta Diosninchikmanta mañaykuspa y sumaqta participananchis yachananchis imaraykus ñuqanchis cruzkunatapis kunan yuyarisyanchis chaykunatapis a veces por costumbrilla ñuqanchisqa o tradición nisqallapi ñuqanchisqa chay fiestan nispa ninchis pero imaraykun chay fiesta nis mana tapuykunchikchu imaraykun p'achachisqa kashan maymunayta imanaqtiymi urqunchikkunaman churamunku imanaqtiymi sumaqta t'ikakunawanpas munayta munaychata adornarunku chaykunatapas tapuykunanchis kashan ankikunan kashan ñañaykuna turaykuna kay evangeliomanta yachachikuykuna astawancha ñuqanchis yacharinanchispaq qhipaman kutirimusunchis aswanpas suq Dios yupaychana takita churaysunchis kaypiñan programaykichis catequistakunaq rimayni ñañaykuna turaykuna hinaqa riki maymunayta Dios yupaychana takipas maymunayta Diosninchispaq ch'ayñiyunchis ana kaqtinqa turaykuna ñañaykuna ratuyariki urapis llalikamaytaña munasyan apuraylla apurayllos qaylla riki puririsunchis wakinkunaqa alistaykusyanchis domingo dia del Señor
hinallataq 3 de mayo hinaqa riki turaykuna ñañaykuna amay aqnallachu kasunchis hakuya Dios yupaychana wasita haku Santa Misaman tutamantin kaspapas chawpi p'unchay kaspapas ch'isin kaspapas riki churayunanchispuni nuqanchisqa tiempo chanchista ama puni aqnallachu kasunchis ana kaqtinqa turaykuna ñañaykuna kay evangeliomanta riki maymunayta nuqanchispas matiparinanchis kasya imatan Jesucristo taytanchis yachachiwanchis imatan niwanchis chaypaqya riki mink'ariksunchis yayanchis Facundino maymunayta paypas riki rimapay wasunchis niwasunchis astawanaq yachaykunanchispaq chaypaqqa ama killa uyarikunanchis kashan ñañaykuna turaykuna hinaqa padre manachu astawan matiparisunchis kay evangelionismanta. Ari wayqiykuna panaykuna kunan p'unchay domingo kasyan kay Evangelio San Juan qillqasqan capítulo 14 verso 1-12 anchaypi wayqiy panay nuqanchis llapanchis kusi gloriapaq kasyanchis kaypiqa kay pachapiqa purikuqllaya kasyanchis riki visitaqlla chaypi wayqipanaykuna nuqanchis maskananchis chay vida gloria vida eterna kusi gloria ninchis anchayta chaypi Jesus taytanchis niwanchis no Dios taytanchispa ladunpin morada wasi kashan aska anchaymanmi rinanchis chayqa nuqapas risaq chayqa nuqapas preparasaq nuqapas ruwasaq chay cocinata wasita qankunaspaq anchayta wayqipanaykuna nuqanchis yachananchis ama kay pachallapichu kay cuerpollanchispaq lluyta imaymanata maskayunchis saber domingonkunapas lluyta llank'ayunchis wasin afara kaynata puriyunchis ay kay wakawachana ay kay chakra ay kayna pero wayqipanaykuna domingon pikunacha domingo llank'anchis ninkun riki chay domingota llank'anchis chayqa saqrapaqya llank'anchis porque chay saqra demonio mana munanchu Dios ninchisman achuykunanchis chayqa wayqipanaykuna entero llaqtapi uyarishankichis kay programanchista valikuykichis domingonqa rinanchis kay Santa Misaman wayqipanaykuna chayqa nuqanchis mañaykunanchis qhapa graciata Dios ninchista yupaychakunanchis Dios manta kay huchasapankanchis anchaykunata wayqipanaykuna perdonta mañaykushunchis anchayna kawsananchis chaymi wayqipanaykuna kunan p'unchay tapurikun no imaynatataq nuqaykuri kawsasaqku nin Jesustay nuqan kani allin ñan kawsay nuqan kani allin kawsay nuqan kani chiqaqllapi kawsay wayqipanaykuna imaynan apunchis Jesucristo payta riqsinchis paypi ininchis chayqa nuqanchis sumaq ñanta purikushunchis anchay ñanta wayqipanaykuna amaya nuqanchis ay k'arunan haber mana Diosta munakunchis mana Diospi iniqkunaqa millay laqha uhupi tampi wich'ukuspa kawsasyanchis saber mana chay kananpaqqa nuqanchis sumaq ñanta tarinanchis chayqa ñanta riqa kashanmi Jesus taytanchis wayqipanaykuna chaymanta niwanchis nuqan kani chiq wayqipanaykuna chiqaqllapi kawsananchis chiqaqllapi kashan riki Dios ninchis yachachiwanchis chay Sagrada Bibliapi chiqaq kawsayta muchas veces mana Diosta tarinchis chayqa llullakuypi k'aminakuy maqanakuy chay mana chiqaq ñanpi kawsanchis chaymanta wayqipanaykuna muy importante kashan kunan p'unchay nuqan kawsay kani nuqan vida kani wayqipanaykuna manachu nuqanchis sumaq kawsayta tarishunman manachu maskashunman sumaq kawsayta wayqipanay nuqanchis rikis kusi gloriata maskanchis chayqa sumaq ñanta maskashanchis chaypi wayqipanaykuna Jesus taytanchis niwanchis la paz la alegría anchaykunata maskananchis familianchis ukupi hogarninchispi wayqipanay Rosita Valentín hay k'achar imananchis Jesus taytanchis sumaqta yachachiwanchis nuqanchista imaynatan kawsananchis kay pachapi nuqata wayqipanaykuna sacerdote kasyani yaya kasyani yachachiwan imaynatan a ver yo soy el camino la verdad la vida Jesus taytayta riqsasqa chayqa sumaq yayan kasaq riki
sichus karunchakus afanas imapis kawsak millaya kasqarik y personaykipis católico runa kanki chayqa Dios ninchis somaq ñan kawsananchis chiqaqllapi allin kawsaypi anchayta wayqipanaykuna mensaje kashan Dios. Queridos hermanos, hermanas, ¿qué más queremos saber? La única esperanza para nosotros es Jesús, que nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántas personas vivimos en la mentira, en el engaño? Todo es la ideología que llamamos, ¿no? Oye, panaykuna anchaynata noqanchis Jesús taytanchis kunan p'unchay allinta rimaykuanchis wawankunata sumaqchataya kawsashunchis anchayllata kunan p'unchay wayqiy panay noqapas rimaykuni yaya kaynipi kay programa radial katikistakuna rimarinin wayqiy panaykuna. Kusa yaya Facundino arimaymunayta noqanchista yacharichuanchis evangelio chaynaqa turaykuna ñañaykuna noqanchis mayninta purinanchis kanqa allin ñanninta purinanchis kanqa Jesús taytanchista allinta riqsinanchis kanqa payllanta noqanchis rikmay imatacha niwanchis kamachikuanchis imatacha waqllawanchis imatacha nirwanchis kaykunata noqanchis ruwarinanchis kasyan mana aqnallachu turaykuna ñañaykuna kasya chaya noqanchispas kay allin kusikuy kawsakuytapas tarisunchis y Jesucristo taytanchis maymunayta noqanchista munakuanchis maymunayta noqanchista acompañawanchis hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna turay Valentin michitawanchis matiparsunchis imaraykuchis kashanriki kunanqa yuyarishanchis kay la fiesta de 3 de mayo akinqa Cruz Velakuy nisqawanmi riki yuyarikunkutaq chaymantawan rimarinanchis kashan turay Valentin michitawanchis matiparsunmanpas. Ari nillasunmantajmi waykuna panaykuna a veces que causa, no sé, broma, pequeñas causa con y minacha maitan que evangelio o yaranjes piñan, coraje ni cachanjes pas. Yo soy el camino, la verdad que la vida no es para que siempre repiten sanchi para chaconata genas, pero hermanas son intendentes chiminas campas, che hay veces runaka imat suyak chanches, mana critican a guch ashwampas que aksona que kama chekaita ponen en kama. Ashwam pienso más bash criticando con eso porque imat chay kashan yo soy el camino nas pare paillanta por eso nashan llega o con abanayona Cristo paillata caso con ans pay nescanta o sea que Dios se me empaca y mana kashan mana yang kach padres con anavanches yao kasarakuya yao baotsachia o kitanespa o confirma kuya y mi manata nevans confesakuya nas nevans siempre padre con amigos con a ver dirección espiritual chashkengich nas palap tapuyvans alin chukashenki nas ininigip alin chukashenki pushenki hakku kursuma nas wagin nas no kaikops kahlata invitaremegiko hakku kursuma hakku encuentroma hakku akaiman pero wagin kaimatat ninko mana tiempo cancho ni casada con abapps cancho ganas y mach falta comps pero waykuna panaykuna newashanchis no qallantan chayanqa hanaq pachamanqadas pero sichkunan tapuysun machi llapan runakuna riki a veces excusata churanis imapaqpas sacramentopaqpas kurspaqpas imapaqpas excusata kuna churashanas riki kun tapuysunman hanaq pachaman riyta munankichu manachu Cristowan tiyayta munankichu wiñaypaq manachu Dioswan tiyayta munankichu mandaqchana ari ninqa mana infiernoman riyta munanqakunachu pipas pero anchina waykuna panaykuna noqanchis cuidado qukunanchis nishawanchismi payllantas puriq kashan payllantas ñan kashan chiqaq ñan hanaq pachaman taytansmanqa chay asunchis entonces waykuna panaykuna kasukuqchis kasumarik iñinanchis mas qhipachapaqa niwashanchis ñataq nuqanchista iñinanchis porque sichus nuqanchis iñisunchis allinta ruwasunchis chayqa mas taraqmi nuqanchis allintaraqmi ruwasunchis chay taytanchispaq ruwasqankunatapas o sea nuqanchis catequista kaspanchis maypiña kaspanchis kay cristiano kaypas ruwashanchis chayqa paypaq ruwayninta ruwashanchis iglesiapipas entonces padreskunapas igual paykunapas taytanchispaq ruwayninta ruwashallankutaq wakinkunaqa mas tapasraqcha ruwanku Cristo taytansmantaqa imina Juan Pablo II imina cardenales paykunapas mas hatuntaraq llaqtakunatapas chayarinku qayninpalla Papa León XIVpis chayarusharan África llaqtata entonces waykuna panaykuna qhawarichis
llapan montón de iglesias kashan. Entonces waykuna panaykuna taytanchikman puririsonchik kay allin puriñanta mandamientokunata kasukuspa imakunata ruwaspa runa masinchik wakchakunata yanaparispa chaykuna kashan nisqankuna. Entonces chay yachay kashan camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, chay entendenasqa. Chayta nuqa yapayman imatawanchu yapayusunpas panay kunanqa rimayamasunchik cruz pelakuymanta indaqcha. Ariku Saturay Valentin chipajama inkariksun siyayanchis Facundino maymunaytariki imatariki imanaqtim nuqanchis yuyarinchispski cruz velakuy nisqata. Orígenes pues tabukso. Ajá, riki chaykunakuta hijurinchis otaqchis riki siempre niwasunman imata nuqanchis yuyarijanchis kunan p'unchik nisqata. Chaytach padre yaya Facundino nuqaykupas riki yacharimunaykunanqa 3 de mayo nisqa yuyarishanchis. Ari wayqipanaykuna kunan punchaya kashan 3 de mayo, ¿no? Que hay costumbre, tradición, que hay Perú suyupi. Chaypi yuyarinchis Santísima Cruz nisqata. Pero fiesta de la Iglesia Católica kashan 14 de septiembre. Anchaypia la exaltación de la Santísima Cruz, chay imainan Jesús taytanchis cruzpe joqares anchay wañuyta tarirkan anchayta yuyarinchis. Ari wayqi Valentin imatachu a ver niwanki. No, nisharanki padre kay Perú llaqtanchispas kay Perú llaqtallaspichu cruz velakuy kan icha munduntinpichu kan nisharanki 14 de septiembre ñaqañasuna contestaramunkanchik tapuy kasharan. No, yo creo que, claro, entero, según costumbre acá, no, imaina llaqtamaypichu tianchis anchaypi mana ya velada wakinkunapiqa mana kanchu. Pero, wayqi Valentin, lo más importante, imaynata noqanchis riqsichikunchis, católicochu kanchis, echa hoj sectachu kanchis anchayta. Católico riqsichikunchis hoj, que es Dios Yaya, Dios Churi, Espíritu Santo, anchay cruzchaykuywan. Chaymi chay ninriki, símbolo de la Iglesia Católica. Imainan Perú soy un chisbipsrek, imainatan peruano runa, a ver, ciudadano rexicushuma, chay banderachanchis banderachata, kay kaskonchman churaykut, oh, kanga Perú soy manta hamanki, maipis menewansrik, anchaynata ya no kanchis rexichikunchis, chay símbolo de la Iglesia Católica es la Santísima Cruz. Anchayta ya wayqipanaykuna, no canchis kamanan adoranchis yuyarinchis chay culto de veneración culto de adoración al único Dios todopoderoso ancheta yupaychan sueqipanaykuna rimarusaykichis imantan rikurimun chay Santísima Cruz wayqipanaykuna kay éxodo anchaypi imaynan Moisés horqusharan riki chay Egipto llaqtamanta Israel llaqtata rik anchaypis manay chay runakuna Israelita runakuna nin imapaqmi apamarankiku Moisés kay aqupampapi yarqawashanku ch'akiwashanku haqay Egipto llaqtapiq aunque llanka esclavona karayku chaypis mana mijuna faltaranchu anchaypi huk castigo hina hamurqan chay Israel llaqta ukupi chay hebreo ukupi chaypis riki mach'aqway hamusqa mach'aqway riki kaniyun runakunata chaypis wañuyunku ashka runakuna chayqa llaqta chay hebreo llaqtaqa nin Moisés noqaykun hucharikuyku Dios taytanchisman mañaykuy Dios ninchista amañaya kay castigo kachunñachu chayqaqtas Moisés pasan rik urqu patata anchaypas nin kaynata Dios nillay pampachawayku kayta Jesús na Dios taytanchis nin kaynata Moisés ruwari huk mach'aqwaymanta chay mach'aqwa chay bronce manta ruwari chaywantaq a ver chay altuman huqaririk aspipi huk mastil nisqanchis anchaypi chayqa pikunacha kanisqa kankaku mach'aqwaywan chayqa richunku phawaylla rik chayta qhawaykuchunku chaywanqa thanerunqaku nispa chayqaqtus ya Moisés ruwarunku chay bronce manta mach'aqwayta chaymantaq aspipi huqarirusqaku anchaytan Jesús taytanchis yuyarin imaynan haqay Moiséspa tiempunpi huk chay bronce manta mach'aqwayta huqariranku anchaynan huqarisqa kanqa Diospa wawan anchayta nira. Queridos hermanos, como el tiempo de Moisés
fue elevado a serpiente de bronce, así será elevado el Hijo del Hombre a un mástil. Sí, está hablando de la Santísima Cruz. Todos los que creen en Cristo serán salvos. Anchita o equipanaikona no canchis kayuyarin manaya inventantis chaver chayta ya kawaikunanchis o equipanay cheka man no canchista yuyarinchis kay Santísima Cruz. Chay Santísima Cruz orcopatakunapi wasinchis pipas kan. Chay Santísima Cruz tiene poder, ¿no? Poder. Sakarakunata pues jorkorshun maya chay cruz ninchiso no capas yuyarine o equipanaykuna hojkutia hojwainacha no chay saharat hap erusqa chaymi no capsererani chay Santísima Cruzchata aparani agua benditayta chaypi bendasqa kashaqtin noqa cruzta ahnat qhawaychiqtin chay chikachapi salta kachayunya sahara hap'isqan chaymanta agua benditayon ayqtips ninap saykushama anchayna karan chayqa wayqipanaykuna noqanchis Santísima Cruztaqa apakunanchis muchas veces munaycha rikukunriki Viernes Santopi chay kishkachakunamanta cruzchata aparamuqtinku bendeciku chayqa punkuchankupi churaqtin pipas layqachishunkimanchus chayqa manaya efecto kankachu sichus cruzninchis chaypi kashan chayqa askaya wayqipanaykuna rimananchis no chayqa noqanchisqa riqsisikunanchis kay Santísima Cruzwan católico runa kasqanchista católico llaqta Diospa llaqtan kasqanchista ashka rimananchis. Kusa yaya Facundino hinaqa Dios yupaychana takiwaña turaykunañaykuna astawan nuqanchis matipayramsunchis. Jesus jaime purirqa hatun cruzta qaypirisiti Calvariopi wañunanpa rumisan purunarayku huchasapa awqaruna manaraqchu marikcharinki Jesus llanchik hayawanchik qatiwaya churinispa Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Salmos 24:4. Kusa ñañaykuna turaykuna hinaqa maymunayta riki kay Dios ninchispa p'unchawnin domingo día del Señor hinaqa riki yarishallanchistaq la fiesta de Santísima Cruz 3 de mayo ch'isimantpacha cruz velakuy nisqawaniki ahna kaqtinqa turaykuna ñaykuna ari maymunayta noqanchispis cursopi karishanchis maypi parroquia de Ollantaytambo hinaqa riki decanatura Urubamba paykunan kaskirishanku kay curso de formación nisqata hayninchik p'unchawmanta kunan p'unchaw rikichaw p'unchawta tukuyapisyanqa qankunaspaqpas sumaq napaykuy kachu maymunayta purimusqaykichis hermanos y hermanas catequistas hinaqa ñawpaqllamanpuni puririsunchis ahna kaqtinqa kunanqa riki mensajes finales nisqataya quykusunchis imata yachachiwanchis imata ruwarisuma chaypaqllamin k'arikusunchis Turay Valentín munachu kayllaman matipayarsunman chikachillanta imata nisuman kay evangelionchismanta. Ari panay chayqa wayquna panaykuna nuqanchis mashkasunchis taytanchis tapunay taytanchispaq nisqanta uyarisunchis kunkanta uyarisunchis chiqaqlatapunataq wayquna panaykuna imatapas ruwasunchis juntasunchis kasqallantapuni y chaytaq wayquna panaykuna kawsaytapas tarisunchis sino wañuyllapi chakasunchis ashwanpas mana rimashanchis wañuymantapas kay wañurunanchis cementerioma aparunansillamantachu ashwanpas espiritualmentapas kay wañus qhinapas purichilasunmaya entonces waykuna panaykuna siempre taytanchikmanqa kawsayllamanpuna imayna problemapas kaqtinpas allinllamanpuna lluqsunchis chayllata nuqapas huk mensajena nimuykichispas chaymantapas waykuna panaykuna 3 de mayopi nishu hay veces kanya ejerciciokuna ima chaykuntapas waykuna panaykuna
amaya nishtoentaqchu ashwanpas qhawaysunchis iminatan Señor man gustanman achanta pinsaykusunchis iminan kanman Señor paginapuni munayninpaq icha nuqaq munaynimi hinallachu ruwashani kita icha ñawpa usullatachu ruwashanipas ashwanpas manan criticaychu imachu ashwanpas waykuna panaykuna taytanchisqa qhawmushawanchismi rikushawanchismi ima ruwasqanstapas huk kutin padre hermana nuqa willayawashakitas suq Plaza Pampapi kay Cruz Velacuypi nuqapas hamusharani institutumanta llaqtapi naspa nuqapas allinta compañeruykunata convencisharaniña padre nisharani nosotros los católicos hacemos esto así pero chay p'unchay kasqa karan Cruz Velacuypi p'unchay 3 de mayo entonces chaymi Plaza Pampapi munayta ruwarusqaku karan huk media luna cervezata aparakamaspa cruz chaypi cruz kashasqa urayachamusqaku naspa chaypi machayashasqaku karan entonces llapan compañeroykuna asiakapun entonces anshinapas hay veces pasallaman waykuna panaykuna entonces amaya chaykunaman ejercitokunaman pasaysunchu ashwanpas imagintaqa respetananchis kay Dios taytanchaspak imagenkuna Virgen mamanchaspak imagenkuna imimana imagenkuna kashan bendecidos kashan sagrado kashan waykuna panaykuna representan taytanchis sanaq pachapi kasqanta entonces waykuna panaykuna ama respetasunchis iminallaña imagen kama cruzña kama chaypas respetasunchis waykuna panaykuna huk respeto reverencia kanan waykuna panaykuna ya imina najapas padrins nawasharanchis respetananchis anchimanta chayqa manachari machayapusunmanchik patanpi utaq waykuna panaykuna chaypish tusayapusunmanrayku entonces allimi kashan imimana ruwasqanchis munayta tikachakunawan churayunchis antakunawan churayunchis nishi munaymi o sea chiy kashan waykuna panaykuna iñiñinchis munakuyninchis taytanchis qhispichiwasqanchimanta chay patapita qhispichiwanchis chaytaq instrumento kashan chayqa nuqanchis ruwanallanchis ya waykuna panaykuna pero excesuta ichaqa ama punichakanmanchu y nuqanchistaq libretaqchu kanspastrayku iminata taytanchisman agradonpaq hinachu ruwashanchis chayta gracias panay chillata nuqapas niyman Kus Saturay Valentín ari chaynapuniaka Asia kunan punchawkunapas maymunayta yuyarinchis kay Santísima Cruz nisqata ari nisunmanpas hina Señor Jesus ninchis niwaranchis miriki qhipayta hamuychis cruznikista q'ipiykuspa nispa riki nuqanchispaq Jesus taytanchistaq ñan ninchis chayqa payllantapunia imayna llakikuyña kaqtinpas sasachakuyña kaqtinpas puririsunchis payllaman ñariki sispaykusunchis paywan kuska riki chayami Santa Misakunamanpas puririnanchis kasha mana yanqachu imakunapas kasha kaypiya Jesus taytanchis waqllawanchis chaypaqqa chiqaq ñanninta purinanchis kashan Jesusmi chiqaq ñan hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna chayta nispa ari hinaqa Padre Facundino quizás imiltawanpas mat'ipaysunman hinaqa chaymantaqa riki invitationskunawan qatirillasuntaj ari wayqikuna panaykuna yachananchis nuqanchista sapankanchista warmi qhari kawsasyanchis Diospa wawan kanchis chaypi wayqipanaykuna nuqanchis apunchis Jesucristo paypi ininanchis payta riqsinanchis paywan kuska kawsananchis kunan punchay kay domingo punchaypi mensaje niwanchis sapanka warmi qhari kay sunqunchista kay yuyayninchista wayqipanaykuna nuqan kani kawsay nuqan kani ñan nuqan kani chiqaq wayqipanaykuna anchayta Jesus taytanchista munakunanchis astawan ininanchis wayqipanay ama ñaya kay laqhawjupi kawsasyanchis muchas veces chay hucha q'ipasqan riki millay huchakunawapi kawsanchis chayqa wayqipanaykuna nuqanchis kawsananchis sumaq ñanta purikunanchis amaya thampichu laqhawjupichu kawsasyunchis chaymanta wayqipanaykuna chiqaqta imaynata nuqanchis chaymi chay Jesus taytanchispa yachachiwanchis Sagrada Bibliapi kashan qillqasqa chiqaqlla kashan riki manaya chay Diosninchisqa yukawashunmanchu mana chiqaqta chiqaq kawsayta yachachiwanchis chaymanta wayqipanaykuna chiqaq allin kawsay sumaqta nuqanchis Diospi kawsanchis chayqa payta munakunchis chayqa sumaq kawsaya sumaqchatan rikukun riki sapikunacha sapa domingo Santa Misama rinku sumaq esposo sumaq esposa sumaq wawanpas riki chaymanta panantin turantinpas sumaqta kawsananchis riki hayk'arunan haber
panantin, turantin, ñañantin, ay makanaykushans herenciakunamanta. Mantans papanchis saqiwaqtinchis chay quijakunama siqayshanchis ay falso testigukunata rantiamushanchis. Ama chaykunata chueqpanaykuna ruwashunchayqa nikichis personaykichista sumaq kawsayta, sumaq ñanta purikushanchis, chay kaqpi kawsashunchis. Kusa yaya Facundino ari maymunayta kunan punchawriki kay domingo tutamantinpi kay programanchis catequistakunaq rimayninpi chaskiriranchis yayanchis Facundino maymunayta acompañawaranchis hinallataq turanchis Valentín ari paykunapis maymunayta riqlluqsiriyunchis domingo a domingo. Ahna kaqtinqa ari mink'akuykunapis kashan turaykuna ñañaykuna pi ima mink'akuy nisumanpis hinariki turay ñañay ari curso de catequesis aparikunqa kay 8 y 9 de mayo nisqapi ari viernes tardiykuymanta qallarinqa riki kay curso de formación maypi ninkichischa Decanatura de Paucartambo Ello Mejías con Turay Valentín riki llaqtaykimantapis hamurinqakupunicha kay cursoma hinaqa llapan parroquia de Challabamba, Colquepata, Huancarani, Caicay hinallataq ari Pilcopata, Q'usñipata yunka uraymantapis hamunqaku chaymantari aswanpas riki kikin llaqtaq Paucartambokunapi chaypi kashanqaku maypin aparikunqa kay curso ari riki parroquiallanchispia parroquia de Paucartambo Padre Hernán Sonco pay kushkariki aparimchasunchis curso de formación 8 y 9 de mayo kay viernes tardiña kashan 6 de la tarde mantariki que 8 kashan viernes 8 y sábado 9 de mayo riki punchawnesti aparikamusyasunchis kay cursonchista chaypaqya purimunaykiska mink'arisqa kasyankis llapallan catequistakuna upikunachis maykunachis catequista kayta munankichis utaqchis yachayta puni munankichis ima yachakuytapas mana simplemente a veces conformakunanchis yachasqanchis sino partinchimanta tiempo chance kanchayqa chuririksuman kaykunamanpis puririkamusunman chayta mink'arikamusunkiku turay kuna ñañaykuna pikuna maykuna kay Centro Arquidiocesano de Formación en la Fe Manuel Montero Escuela Catequesis Rural kamachiqninchis riki kasyan Padre Bernardino Turpo Estrada paymi mink'arikamusunkichis chayqa puririyamunkis nuqaykupis tiraymusaqkucha chaymantapis aparikamunaykis kanqa Bibliata hinallataq riki takinanchikkunata chaymantapas lapiceruta qillqanakunata ima apamunaykichis ama aqnallachu hamunkichis hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna waqarinakuspapuniya llapallanchis tirayamushasunchis kaypiya tuparamushasunchis yunka hukmantapis riki turanchiskuna ñañanchiskuna maymunaytacha hamurishanqaku hinallataq Pilcopata Q'usñipata chaymantapas riki hamuranqakutaq riki turanchis Valentín llaqtamanta Challabamba paykunapis puririmuyta atingillismi ayna kaqtinqa turaykuna ñañaykuna ña ripukunanchis pasakunanchis patamaña chayaykapunchis hina kaqtinqa kaypi ñariki kasyanriki despidanchiskunapas ari nuqapis maymunayta acompañamuraykichis kay programanchis catequistakunaq rimayni urqunta qasanta maymunayta puririyamuyku hinaqa pimaymi rimapayamurasunkichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hanampa catequista de la Decanatura de Anta hinallataq Padre Facundino despidiyakapsunchis Ariwekpanaykuna muchas gracias personaykichis catequistakunaq rimaynin kay programanchiswan nuqapas anchata kusikushani Rosita y Valentín porque kay programaykichista sumaqta entero llaqtapi uyarishanku qhawaykushanku urqunpi q'asanpi chayqa nuqapas gracias wayqipanaykuna Dios nispa bendición niwaya sumaqchata kawsakushunchis chayqa nuqawanqa huk p'unchayta ñachayki kutiramullashaqta riki mink'arimaqtinku qhamursaqchayki wayqipanaykuna neki tutatapas p'unchayman tukuchispaya hamunanchis ¿no es cierto? Anchik kallpawan Dios munakuypiqa llank'anata puñuytapas saqispaya hamunchis anchayna kachi wayqipanaykuna fuerte abrazo, feliz día, domingo, día del Señor, día de la familia. Kusa hinaq Turay Valentín despidiyakapsunchis nuqapas despidiyakapus iminan Padre nasharanki p'unchaytapas imanimi p'unchaytapas tutatapas p'unchaychaspa entonces waykuna panaykuna tukuy sunqu Dios taytapas munakunas chayqa puririsllasunpuna waykuna panaykuna imaña kaqtinpas kunanpas Padre tapas personalmente gracias nina aqnata visitaramankiku qhawayarwankiku kuraq padrinskunaqa siempre nuqaykupaq nish importante sullk'akunapaqqa entonces chaymantapas catequista masiykunapas kaqllataq personaykis uyarimashankis qankunapas invitasqan kankis kay
radio man chayqa waykuna panaykuna visitamankiku siempre warmipas qharipas chayqa waykuna panaykuna ganaswan purisunchis kay domingo kashanchis quinto domingo de Pascua sumaqta pasaruqsunchis familiapi hina kaqtinqa tupakunanchis kamaña Kusa turay ñañay hinaqariki noqaykuwanqa tupananchis kamaña tinkunanchis kama kaymi programaykichis Catequistakuna rimayni. Bien, hermanos, hermanas, para terminar nuestro programa radial vamos a impartir la bendición a nuestro Padre Todo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseen sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tupakunanchis Kamaña.